Ubaba uphuze ekhemisi uthe cha naye akasezusala ngaphandle ufuna ukuba ingxenye yama-South Africans lelwela khona ukungalungiseki kwezinto. Baba njani? Ngikhona mfowethu njani? Siyaphila nazo. Siyaphila nathi. Awubangisasala ngaphandle wathi ufuna ukuba ingxenye yomzabalazo. Ngikhona njengesakhamizi ngibona izwe liyabhubha sibhekile ukuthi cha uhulumeni akasisize awadedele namasosha lawa azolekelela namaphoyisa ngoba kunzima sesisithi isikhathi lento yenzeka kungathathwa inyathelo. Bayaphela abantu abathi bakhuluma iqiniso bayabulawa. Sicela usizo ke kubaphathi bezwe ukuthi abadedele amasosha angahlali enkambeni akaphumela obala enza umsebenzi wawo. Baphuze ekhemisi sokhuluma kakhulu ngoba wena umuntu ohlalile eJohannesburg kusase idolobha elali safe ligadiwe into esezenzeka khona into eyishintshe sowukhona usukhulile umngaka kusho ukuthini ukubuka amadolobha ethu ephela kanje eba nobugebengu kudliwa namabhilidi. Into engeke ngayazi ukuthi iqhamukaphi yasungula ubani ngoba lapha eGoli nje ngihlale ayikho indawo engayazi lapha eGoli ko Hebrew ngeke usasho ukuthi kwakuyiHebrew leya ehlala nabelungu sekwafana nelokishi leli futhi elingaphephile la edrobheni la lekulimala khona uDJ lapha na le Cotton Center lapha ngicathi lapha na ku Commission and Grace lapha na eCotton Center indawo kade isafe kakhulu. Ngihlale lapha iminyaka kunenkantolo enkulu lapha na iHigh Court lapha ulona uChris lapha uyithi Dutchin lapha phambi kwekuphela khona uChris kune High Court. Angazi ungasithatha apha isibini sokuthi uzobulala umuntu lapha ngoba indawo kade isabeka nje inesithunzi esikhulu kabi. Ngicela nje uhulumeni ayisukumele lento ayifakele izibuko ezijulile noma ngaze ayifake zibe u4 eyes kuze abone ukuthi abantu bayaphela abathi bathembele uhulumeni. Thina njengesizwe izakhamizi zala sithembele kugovernment nohulumeni akekho umunye umuntu esingathembela kuye. Makuhluleka amaphoyisa akaphuma amasosha. Yes. Ngokubuka kwakho baphuze ekhemisi mhlawumbe ngabe lento inokwenza nohulumeni ongasebenzi kahle ngendlela egcine yenza ukuthi sizithole sesikulesimo esikhona. Kukhona ubudedengu obukhona kubahola abathile hayi bonke akubona bonke kodwa bakhona abahola abangekho right abangekho emseni ukuthi bangaba ingxenye kubantu abangaphatha ezokuphepha. Sicela bona bafakelana izibuko bebodwa ngoba thina ngeke sikwazi ukubazi ibona bayazana. Yebo mhlawumbe kulaba abasemakhaya abangaphumelelanga noma abangakaboni isidingo sokuthi kumele kuzatshalazwe ungathini kubona? Ngingathi abasukube ngoba labantu sebegcwala ngisho emakhaya khona abantu abadayisa ngeingubo angebona abangaphandle abadayisa lo mama bethu bathi so buya silanda imali mase beyilanda imali bayilanda njalo ayisipheli isikweletu esenziwe isali kwasempesheni. Uhlale ezoyifuna imali njalo sithi noma ngisithi sayikhokha cha uyayifuna ngenkani. Nasemakhaya sekungenile lobugebengu yize bungafani nokuduna kwamabhilidi kodwa nje eSouth Africa nje ibolile yonke. Ibolile. Yes. Liyahamba izwe baba liyahamba kodwa izakhamuzi ayisukume zime ngenyanga ngoba ngeke basiqede. Ngenhlanhla ke mina vele lamazwe alana nje eAfrika angaze ngibhukwe kona ngihamba ko Canada New York America yonke indawo phesheya angaze nje ngibhukela ngoba vele angikhumbuli khona imali esilo ngayithola kulabantu lapha. Angikhumbuli nje noba ubhukiwe khona abanye ngangabathuma bebizwe ishow yaseZimbabwe kuthiwa babelala emzini womuntu bedla utamatisi nelokhu nelayisi. Angaze ngibhuke nje la eAfrika ngiyaxolisa nje kakhulu ukuthi kulaba abathi bona abezubhuka khona ayikho imali ongayithola koZimbabwe njengoba begcwele la nabo nje bezofuna yona imali. Yabo imali uyithola ko-America ko Denmark Switzerland yabona ko China yona indawo ezinemali lezo. Yes mfowethu. Nosibonga kakhulu baba. Ngiyabonga.